Community manager i social media manager. Evo, za našu publiku objasni razliku. Jednom za svakda. Jednom za svakda. Za community menadžera bih rekla da se prvenstveno bavi izgradnjom i razvojem zajednice. Da, osoba bi trebala u svojim zaduženjima imati zadatak da prati i da zna u dušu što ta zajednica, što prosječni korisnik voli ili ne voli kod samog brenda. I tu je od svih vještina, komunikacijske vještine su broj jedan po meni definitivno, jer ti razgovaraš s ljudima u ime brenda. Social media manager rekla bih da je pozicija koja možda sa nekim širim spektrom vještina i zadataka. Ima i komunikacije sa korisnicima, ali imaš od početka pisanja nekakve social media strategije, postavljanje ciljeva, pa onda razrada sadržaja za društvene mreže, objavljivanje, praćenje, odnosno analiza svega toga, izvještavanje.